Moćnom rukom vodi brani. Tema 14. stručno-naučnog skupa Biblionet 2020. su primjeri dobre prakse i pokušaji da se kroz razgovor dođe do smernica koje će pomoći da biblioteka svoje delovanje i kapacitete proširi i iskoristi na najbolji mogući način. U ime domaćina prisutnima se obratio direktor Vranjske biblioteke Zoran Najdić. On se zahvalio Ministarstvu prosvete Republike Srbije, Narodnoj biblioteci Srbije kao i zajednici matičnih biblioteka na ukazanom poverenju i partnerstvu pri organizaciji. Susreti bibliotekara i razmjene iskustava predstavljaju važnu komponentu razvoja bibliotekarstva i doprinose vašem suočavanju sa izazovima koji su pred nama vreme tehnologije i dinamičkih promjena. Neporecivo je da biblioteke moraju da se transformišu brzo i prilagođavaju potrebama korisnika u savremenom dobu. Stalno usavršavanje i saradnja je tradicija bibliotekara celog sveta, a princip o univerzalnoj dostupnosti publikacija i informacija prihvaćen je u svetu već više od pola veka. Mnoga bibliotečka udruženja u svetu, uključujući i naše, imaju kodekse koji obavezuju bibliotekare da svim korisnicima, bez obzira na rasu, pol, nacionalnost i ostale moguće razlike, pruže na korištenje sve tražene informacije i publikacije na najbolji mogući način. Značaj Biblioneta kao godišnjeg skupa, prema rečima zamenice gradonačelnika Vranja Zorice Jović, ogleda se u unapređenju aktivnosti kako matičnih, tako i ostalih narodnih biblioteka. Na ovaj način se afirmiše i naučno-istraživački rad. Velika je čast biti domaćin ovako značajnog naučnog skupa, tim pre jer javna biblioteka Bora Stanković ima tradiciju dugu 141 godinu. Tako je danas javna biblioteka Bora Stanković moderna i savremena ustanova kulture u kojoj nova saznanja stiču Vranjanci svih uzrasta i generacija. Ovakvi naučni skupovi na kojima se okuplja struka također doprinose usavršavanju zaposlenih. Razmena iskustava i saznanja uvek je bila plodonosna pre svega za učesnike, a potom i kulturnu javnost. Na svečanom otvaranju ovogodišnjeg Biblioneta govorili su upravnik Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković, kao i dobitnica nagrade Đura Daničić za 2019. godinu Snežana Nenezić. Ovo značajno priznanje uručeno je i Željku Stojanoviću. Pre 5 godina bio sam prvi put na skupu direktora Evropskih nacionalnih biblioteka i lako shvatio ko je ko u toj priči. Asocijaciju skriveno nazvano CEMO, neslužbeno, a ne skriveno, vode Nemci, Francuzi i Britanci. Rusija, oni imaju 3 ili 4 nacionalne biblioteke, možda i 5. Uglavnom su na prvi pogled bili superiorno nezainteresovani za sve što se dešavalo. Predstavnici biblioteka, ostalih posle raspada Jugoslavije, uglavnom su ćutali. Đura Daničić zaslužuje mnogo više, ali ovo je podsjećanje na jedan fragment koji se odnosi na bibliotečku delatnost prilagođen aktualnom trenutku. Završio je 5 razreda gimnazije u Novom Sadu, a ostala 3 u Evangelističkoj gimnaziji u Požegi. Pravne nauke izučavao je u Pešti i Beču, gde je došao 1845. godine. Njegov prvi rad objavljen je 1845. u Podunavci. Imao je samo 22 godine kada je izneo svoj rad u raspravi Rad za srpski jezik i pravopis, kojom je doprineo brzoj pobedi Vukovih ideja. Vranjski vokalno-instrumentalni sastav Izvor bavi se čuvanjem i izvođenjem tradicionalne muzike Balkana, i to one muzike koja čini deo nacionalne baštine više naroda, ali prvenstveno južnih Srba, ponajviše Vranjanaca.